naragemitswe hanze imvura n'ibikankara nura n'amazi yanjye nanje shonje nindi garagara Yohana naganiro keza I think nawe utaramenya byinshi muri bo ariko nibaze neza ko Lenderi ari n'umunsi udasanzwe ku bantu nka twebwe dusoje dukora ku mbuga ngurukana bumenyi usanga ari ibintu haba hari n'ibisanga byinshi kusanga andipo mutangura kubitiwe mu kabari nkunda umuririmbyi byari muri karaoke abantu byari komba ari umuririmbyi kazi n'umuririmbyi barakubitana Yohana umwe yasanze uwo muririmbyi umugore yamusanze ariko nakandi kahana urumva ubundi nawe asaza kubanga yaba kubiswe ikintu ebana muri zo guruvu biba byabaye weekend urumva Lenderi amaye gutera inkuru byeraje ebana hanye nahagurutse ariko aririmba ari ukuntu rero yakwise pocket ararenze charger wasanze barabwiye charger ica mu mufuko urimo arayifise charger ica mu mufuko imaze guca mu mufuko ikintu cya charger akibo kitagikubita mu kuguru kimaze kugura ashayibonye arahonye kuko charger ifata mu muze ayumva icira muteka ariko yasho cabaye ngaha mukaguma mubona ibintu haruko yakubise yaragoye just yari ari mu mujama miyatirandiri nona bitukure atambira ati eske hari iki tiraba hari yarabwiye mudebe mbona karagira afite karakabembereza kugira kitaze kumenya nuko kazoduka muri Top TV karasubira inyuma shamba umwe jewe ndumu nyukama What's up guys, bonjour, bon après-midi et bonsoir, ici c'est Bella au micro comme d'hab pour Magic Channel TV. Rero interview no mus is very different in that tumenye yitwa Lundi Méchant. Ni Lundi Méchant rero ni interview bon niba abantu nyene menyere batisenye gusa mu yindi side. Turavuga mu buzima busanzwe turakina amajeu everything mugumanye natwe nza kwibona neza rero minuka Méchant merci beaucoup ni bon ndabara mutsikije akunze Magic TV nze komeze neza nje ndameze neza nze kama batawe ni andeta nije shonje jenyene hama ije ije anebwo ariko ndayigiye Lundi Méchant umva gushika mpaka last mimi Jonas agasije shatu tuvugane ko gato kujanye journal miss ya waranye miss ya 2021 nayibonye yaba Livia ubu rero ariko hada baratambuye yandikishe indi shasha 2021 wowe wabonye gute dutaka 2020 je cyambere rekanje mpagare kuri Livia umwaka uraheze kanza nje nabonye mengo biranyarutse nabonye batangu akakanya Livia arahejeje kweri Livia jewe nta namubonye yakoze ikintu novuga ngo kiri muri projet yiwe nabonye projet ya de présence jewe de ma part sinzi ko yagende nyuma canke atabyonzi sinigeze mbona ibikorwa vraiment Livia yatubwiye ko azoja Dubai n'amafoto twabonye agiye Dubai kandi urumva manda yibigira ihere muri yaheze ko barinze bahamagara abandi bayaheze nagira ihere rya munsi wa Miss nyene kangira bayaheze ariko ikindi kintu naco Bella ntatahuye Miss Popularity yagumya kuri ibintu vyinshi nta media yahamagara mugabo yarakoze sana twagumye tubona amafoto yagiye muri ibi abandi nibaje bakobwa ba Harmony baje bari nyuma nabaje burafise ibintu baguma atwe bafise groupe yabo utwa ubugori mugabo mu baje ibyaba Harmony Livia wenyene ubwiwe nta hantu twamubonye yagiye gukora ikintu twamubona so atagiye muri Miss Kayanza yaduze ruguru kubashigikira ngira peut-être ni à la fin azotubwira azotupresenta amakosa ubu nyazoja kwikora twashaka umutumire wanjye twakira umutumire twadusuntumira Tessa atovye umutananirwa umuvumbuzi tutere kirumara muziki ndundi arandi ni bandi haya
ni byinshi Eric promoter naragemitswe hanze imvura n'ibikankara nkura n'amazi yanjye nanjye shonje nindi garagara yes bakunzi ba Landry Promoter bakunzi ba Magic Channel bakunzi ba Landry Promoter mu mutano gwa tuteka izinya moto giseruka rutanze murazi ko dukora cyane guca kwa ibintu meze neza ndiko n'aba sister beza safi numeze fresh twigera tunani babaze ko dore misi myinshi cyane wabyirushe vraiment minushu wawe na Scott wako yuzi wanje wari kwahombera byinshi iwawe hari kuyi yabaja mu bintu biri oya oya umukobwa usanga nyine mandamu akora ibintu nyine ushatse ko Scott atari umuhungu yakora akazi kenshi Scott si umuhungu Scott ni boss twagiye uraberewe cyane be merci Zose nibisize ngano tu natwatita makiyaje sanu tumugore wanje samufuwe twagiye bemeze gute karibu cyane nandi mesha Yohana naganiro keza I think nawe utaramenya byinshi muri bo ariko nibaze neza ko Landry ari n'umunsi udasanzwe ku bantu nka twege dusoje dukora ku mbuga ngurukana bumenyi usanga ari ibintu haba hari n'ibisanga byinshi kusanga andi pamutanga yakubitiye mu kabari nkunda bise umuririmbyi byari muri karaoke abantu byari komba ari umuririmbyi kazi n'umuririmbyi barakubitana ebana umwe yasanze uwo muririmbyi umugore yamusanze ariko nakandi kahana urumva ubundi nawe ashaza kubangwa yaba kubiswe ikintu ntumbwiye ebana muri zo group niba byabaye weekend urumva ni ndera amaye gutera inkuru utaraje ko tuvugana minushe ibintu bya Miss Burundi ibintu by'abaminsi 2021 iri here hagira hazi ya 2022 mbega Miss batoye Miss mbega Miss yitwana Livia 2021 ntawe uzire yani ega kumenya ni kimwe no kubona ibikorwa n'ikindi ikintu no menya ntukwera tagikorwa wabonye bon ni kubera Magic Channel mu wawe ko natabikorwa wabonye ntumuzi no kumumenya problem na deontology wambye ngo batora undi umunsi zo barahamagaje 2022 barahamagaje bakobwa baje nurazi tubana mwibuka urumva ko yagiye bamutora sinasubiye kumumva amatwi yanje yani sinasubiye kumumva amatwi yanje urumva kumanda urumva sho umuntu acangira devoir mu mutwi wanje nifite ibindi bibazo byanje je nifite izindi problem z'wanje kubera ko n'umuntu ndibazo ndigera umubona muri Top TV uramubona muri studio uramubona ndabona muri studio zanje urumva bisiga ko n'ama interview atari ngo yo cyari je usanga mu mutwe wanje uri base cyane ku bantu je bashobora ivyo birafise ikintu vyica kuba umuntu bamutoye hama ntakora akazi ki ugasanga abantu muzatema uya muntu w'igihugu n'umuntu w'abantu w'abanyagihugu kandi umunyagihugu rero wese ari kuri kumuvuga mu izina no kugira icyo amuvuzeko kubera ko ni person public hari umutipe kwera baheruka kubifa yarasaje kubera iki kandi utambajije eske ririya nanjye nikosa gajewe ndo ntumwana kwanza wo kuvuga kwanza ahubwo murakoze rero kadepo nabakasije mushije muri keza bon Miss ni person public turavyerana twese uruzi ugira bakwe ukaronka iryo kamba ry'ukuba umukobwa wa mbere mwiza mu gihugu aciye n'ubwenge umuntu ushobora kurabera akarorero muri byinshi en fait nimboneza igihugu kubera ko aja kuduserukira mu makungu agatwara ibendera ryacu mu makungu akaja kwigana n'abandi sivyo kandi umukobwa aciye ubwenge ndamuzi araciye ubwenge kuri hinga naguciriyemo kuri ako kantu byati aserukira abandi hari kenshi antangaje hari amahiganwa menshi abamisi bari nyuma yiyo bagiyemo hari n'uwagiye ejo bundi kugenda Nigeria me tuca twibaza ati kuki u Rwanda mu kurungika rwarungika Miss Rwanda akaba ari wagenda ariko ngaha ai dative hagumagenda ba dative Livia Kamengo si hari kuba ndibaza ico kuganiriza Livia twumve point ndibaza ico ariko ndibaza ngira ni bijana staff ni staff shwa kuba bafite nabo byo bindi bahagarira ariko ikintu cyane ko ndavuga bon shwa kuba staff bafite ibyo bapanga ko urabizi yuko sometimes n'umuntu y'abarundi atabatora kugira bashobore gutanga umuco kuri byinshi abantu baba ko baribaza natwe turi abantu badukurikirana ibintu bagufite dukwiye kumenya byinshi kugira abantu badukurikirana nabo bamenye byinshi kubera ko yato turamushira ku ma stati tukamupostinga urumva dukwiye kuza turabikurikirana ndafa pasi ko baragira ibintu by'amamisi mwari batumiye siniba kwa igihe bahamagara kwa sultani sinarindi ngaha mbere n'igicero mwari mu batumiye so bari ega nico n'ikibazo kubera iki mutari batumiye
ntavyo tuzi sawa okay tukira wenyine rero kwa person public okay hit top niho yari oya siwe yari okay wowe ntwari mu gihugu ariko je nari mu gihugu kandi je ndumutane wa mu gihugu ndirandiri promoter ndi muganga bana kirumara Landry ko ibintu aguma avuga n'ababone bizona muri commentaire mu biganiro byiwe ngo ntitwigara tunari nawe mwarabyemeye ko atigara ariko jewe ndumu oya eriga icyo turabigaruka ko tuvuye kuri sije twe kwanda amandi masije undi professionnel cyane attention twe kwanda amandi masije ko tuba tuzi sije tuyirangize babona je gituma nico nikibazo gikure kijewe Landry promoter ntatumiwe mu gihe jewe abarundi banyizeye abanyamahanga bose baba amaso yose baba kuri Landry promoter byo ndabahereza nanjye nari nkenewe cyane ko biri bose mbwa badashoye kunyiyumvira ngo badutumire nibaze yuko abari muri staff babirabe neza kubera ko TV online aho muzirengagiza burya zifise ikintu kimwe zifasha kandi twebwe tumaze gukura muri bino bintu by'ama TV online tutavuye hasi menye ko bajya bandi bari hasi cyangwa bajya bandi bari nyuma yacu menye yuko bon umwanya tutaronse we ntaho bazigera baronka cyane gose ifuko tubukreye uwo mwanya kugira basi naho twe bitokunda ariko twari guzo bandi bibakundi twese turacagwana rero ugire person public miss umuntu wabo wose n'umuntu wabo kurata tuvuga ko babatati ibanda umegeme wacu ubahwe bishoboye no kumubwira tukamuririmba nibindi byinshi mu gutera intege abigeme bacu no gutera intege ibintu inkingi zifasha igihugu kubera ko mu msanze n'imyidagaduro rwaruka ibiki bya guserukira nawe rero ubiza kunkasa rero iyo mpamvu rero wowe umbwiye yuko iyo umuntu amuvuze yandaba ata kukomanta narijya nikosa komanta muri account y'umuntu ngo courage ngo indirimbo ni nziza ngo ariko ngo kubera ngo wakoresha ifoto yanjye utansabye ujya no tumushaka kuri pancarte ari pancarte ariko yo ushatse kuvuga ati ujya agafoto ushatse kuvuga pancarte ariko barayimurihiye barayimurihiye mugabo ujya n'umuntu asanzwe ku gihugu yari kuvuga ati merci kubona washizemo ati merci kundirimba ko ari mbona akakiriye ni bien kameze neza sina video ni cover si video ni cover kandi nta kintu kibi yaba base yekoje mu nzira mbi jewe iyo ndimo sinzi ko muri ayo ambwira ati jewe ndagukunda ndakunda ingene umeze ndarota ndakurota numva kandi mbukeza cyane kuvuga ati wakoresha ifoto yanjye utaza ujya n'umuntu w'abantu n'ubwo Imana miss wari miss w'igihugu miss w'abarundi n'abarundi kazi sivyo aje ndamufasha nkamushira kuri profile yanje igakujya no mustar ugeni nk'abasadvi n'abandi abandi bari bafise bandi n'abastar umustar wamukunze bivaye no kugumubona cyane unamukoresha tubuntu gusa bisaba gusa kumukoresha ikintu ciza atari ikintu kibi ikintu ciza kibi ni gutukana kwa ya none ndakubaza nk'ubu ndirimvye menusha ushaka ko Landry promoter utamuririmbye nabi nta namahoro oya par exemple wowe ufite indirimbo yo kuririmba menusha ushaka gushira ifoto yanje oya ntibikunda ushaka ni ayo kuvuga ngo miss atashira ku ifoto yanje voilà cyangwa shiraho miss yo myaka umva rero akayakantu akairere vraiment je katanshimishije miss arabyumva zo bikosora ara t'inquiète wo muri 2022 ntazobigira okay weekend yari imeze gute bana weekend yari imeze bien kindi nyine yari imeze neza nk'abatana nigwa weekend gatwumva weekend hari bisanga byinshi byanshikiye muri weekend kuwa gatanu ko je gutindangira kuwa gatanu weekend anjura zo ndayikorera muri Hit Top TV jimba ndi muri studio uri kumubiki bamfise ibikorwa byinshi ariko rero sometimes ku mugoroba jimba nyingiriye kwiteramira nyenda buto ko je ndi abantu ba mbere nkinga Landry ateramira he jewe Ingo Club Ingo live band muri Ingo Club na warayihevye arina ndaje sometime ariko ahantu nkunda cyane muri sinobesha Ingo canke Crystal sometime ivyaranze Ingo rero je ndakunda mbaza ndakundira iki ndakunda kubera abana habariho ama news match habari amakuru reka muri arena hari abantu bigira aba VIP baba bari haje usanga bigira ibintu byinshi usanga yena abantu bigira ibintu byinshi aba diaspora kandi abantu benda babwire umviriza rero abantu bo mujya muri arena muze muraraba muri kuza kunza muri ibintu byinshi baje ko muri arena ugiye hagera abantu ushobora kuza batakuza cyangwa bakuyumvira bakagusubiza inyuma Javre ifuko tubivuga
utambaye akabutura cyangwa mugenzi wanyu ntiyamaye mama musubiza inyuma oya si apa nawe uramubaza yuko atabantu barabona bakuraba ngo inyuma haje umuntu nzeye haje nk'undi muntu nyene swate umunyamahanga cyangwa undi muntu nyene batamenyereye ibana naza yambaye ibutura ubona ati ndandira amazi kugusubiza inyuma mutananigo jewe wajusimba arifitiye ubushobozi mugabo bateza abanyagihugu bateza umuntu w'abantu bateza abafana kubera turi mu Burundi igihugu cyacu ni cyiza gifite ibibanza byiza by'iratiro mubaze bari kutubanira twe turozo tukwiholasha twitambira muri ngo rero hari ibiyasho byinshi n'ibintu hari ibisanga byinshi je umunyarusaka baje nk'inshira ya kutuboro twaje tungaye ari ukunambaye amaroro cyangwa ikiyasho cyabaye kwanza ari umuririmbyi yaje kuri stage ari ukuntu muringo uri umuririmbyi bashobora guha ubizi aguhamiko bawarase kandi bakakeri mubahwe bakori do magic mubahwe cyane baraduteramisha rero hari bisanga bibiri byabaye kuri keri habona ko undi mutipe gusa mbabarira entertainment ni foko twiholasha twiryohere nibisanzwe gusa ntanzi wazi ko ndabakunda hari umuririmbyi yaje kurimba kuri stage umuririmbyi rero je ndafuse ukuntu mba nambaye filme kandi je nicara imbere abantu benshi bakunda kubimbaza Randri umutana ni guru umustar je umumenyesha makuru ntabo umustar je mba ndi mu kazi je mba nigire mu kazi kandi ntaje mu kazi mba je guterana je umustar je ntavyonze ariko mba bayamaye amazina ndavuga ati nitwigira tunaniko rero ndafisa nkunda kwicara ndetse je n'umuntu anserva baranzi urumva je baranzi batembera muri ngo muze muraraba neza baranzi rero nzambona umustar aranje kuri stage baramuhamagara barasara mu presenter fulani umuririmbyi aririmba indirimbo za Harmonize ari indirimbo zo hanze ngira niko bon abasi umwe bahana hari umba kwe wacu ndimbi umva bari sepa ko umuririmbyi yaraje ebana nyina hagurutse ariko aririmba ari ukuntu rero akwise pocket rarenze charger barabwiye charger ica mu mufuko urimo arayifise charger ica mu mufuko imaze guca mu mufuko ikintu cyashaje kibo kitagikubita mu kuguru kimaze kugura ashayibonye barahonye kuko charger ifata mu muze ayumva ikiramuteka amuteka ku stage bamuja banumeje agiye kugwagira kuri hasi sinzi ukuntu yakubisa gashe ko kuzunguruka nyene hari umujama bamaze kuturanga kandi yasubiye kandi gufata inuze yarinde umujama ni ibintu byo muri byo hakurya niyo mpamvu nashobora kumwitaho cyane sibyo ariko tu ebana akora akayisho iteka akandi na kuri keke jya mu gihe wacu kakire mu gihe ndamukunda cyane naririmba yenda kuririmba mbarumva mwizagiye ebana ubaho ingo live band mubaho arimba neza sana rero sasa mbaravuye mu rubanza ndavyari bimeze gute jina sohotse hanze mbona araje hamwe no urukubita sono ntuze ya bandi bavuze kitari araba basiste ujya wende bamwita gute aba basiste bagi bandi bavuze akavugira hejuru oya akavugira hejuru base na solo umusoliste yitwa Fidel tumwita Buyengero tumwita Buyengero akazi none yubaho anafanya promo none yubaho ngani magic oya nico kiba kinzanye kubera ko bari muri industry kandi bakwiye gushigikirwa barashoboye kakeri ibya drama ndabibabwira rero umujama nzabona banciye ko bavuye muri taxi aho solo ni hari irimo bavuza base ne piano nyene kuba tuba tuzi tumva kwa kantu kabuze nzabona baranciye ko na Kedi baranchiye ko uri fast baba jema nyamaze kubona bahaje cyane aja kwica sinza ko nangiye kuraba hanze cyaje kuri stage rero kakere ikisanga cyamubayeko iri yambaye uya mu mwitagutse bijya mu ndafuka amapira amavisi ubu body trave yambaye senga minuje gakatira hagusa gasanga nta maboko gafise aho kandi kafise amaboko mugakari kagufi ukroto ngira nako mugabo nyambaye mukondo twabona ariko yari yambaye ikindi kintu menga ni bitenge bijya mu Kenyaru ariko gifise utuntu bafunga ariko menga ni byaba mama ariko acha gafunga sivyo ariko gafunze ari kiyashi mwe naco munsi afite yarakambaye nyine karirimba ariko ashari muri mu zatani no twaramuhaye tukamuha kwa akaraduhezagi ariko rero ari kiyashi cyabaye ngaha mukaguma mubona ibintu haruko yakubise yarago jese yarabibonye umujama miyatira ndiri
Mbona bitukure. Atambira tunabwira ati eske hari iki tiraba hari yarabwiye mudemo binaka aragira. Hari ukuntu yaryoshye asanga ari bagira yuko ngaha kora kumva gikenyera sinzi bacita gutembera. Nitamutu abari gipantaro bwabo ayimbere gutya na nyuma ucubo haguki ukabo. Hari mendo Jewe nandabizi kana mapasura. Uzabona ariko wakubita uwe atanga. Mukavuga sivura yewe murano uyarimba cyo ndamwemera. Ariko kumwe yakubisha uku atangura agatanguza akamuza aravaye. Nzambona nendara ibonye ko turamukeba bamesha ko turamuraha. Nzambona akubita agiye kuri wazo afashe ya movie akajana nayo izo dance zo ndavuga tura yaraberewe nta byinshi twabonye twabona nabyo atweretse gusa ari ku stage ni byiza ko baza bari no kwirekura birafise ukuntu ngabo umaze kwirekura giaciriye nyene complètement kuchumeka ababonye mengo bafise byikuranyegeza shumenga wadutiteguye shumenga wadutiteguye shumenga menga mengo bijene urayibo yacha kuta igitaka giye kuduga yakigaruka weekend yarandire family bakundi byagusa ari bindi kandi by'abantu bagwanye mbwa sino bivuga kubera ko narusha ndabironye kubera ko ntibarabifuza ko bijya public ariko nabaririmbye nibamuco ko nzobivuga kuri to tuza kubira yavuze ko atabivuga nabaririmbye kandi jewe nta vie privé mwanemera ko ishobora kuba mu gihugu araba artiste vraiment bari professionnel trop mal nabirenze n'amakuru aseranda nasigaye bro basivyo gusa tuba nyine tu ari industry kuryosha ibintu ni fresh ko barabizi yuko ata beef barazi atabibazo tuba dushaka kuryosha ibintu yego cyane dramati rero sasa dramati no muri review wa mbere nkika Ivana asohoka cyane umpeti ni nawe muririmbyi wa mbere deka nabwi gitanga yambaye impuzu zishaje nabwi gitanga je yambaye dramati je ndamwemera wa ndamwemera kandi kubera ko yama yasoje nta musinja mukabasi n'inzogano deka nagutera dramati rero ukuntu aryohewe usanga ku marobo yatwishe hazamu munambye cyo kujamara mo tukaborega ngati rero reka ujya mujamara agana n'inzoga turanwa kaborego izi nzoga zose twanywa gumenga yazinyoye agana n'inzoga yanyoye igani visibility nyine ifite muri arakunda gutamba cyane kandi ataborewe kandi excellent ku marobo ya chabaze n'inzoga sibindi bana bamwe nzo kujya mujama barapara barapara ubona dukubita Itongo zo bakuza y'umudemu webana akabona n'abademu oya nyine yakunye agiye bashaka kari mu kari romantique zo barakuza nyine kandi aririmba kaga ni mudemu mbere singi ziwe ngirazira kaga daho kiba kuzi usanga nivyo ncandibuka yuko nari kumwe n'umukobwa kandi birangira nabi weekend yarandire umunsi dramati yarahari birangira nabi rero ufise aba weekend vendredi samedi we dramati no amubura mu gisagara cyangwa Bujumbura hagati mu gisagara zo mpinyuza akora usanga ari pose yana baze magaririmba ntungi umujama ari kumarono bati dramati ufite n'umuntu w'abantu kandi byiza cyane kama artiste vraiment n'umuntu w'abantu yani byiza cyane kubahambo bisigura yuko ero niwasubira imba nkwahenke azoronka curu zabura kandi no kubahambo ntananwa n'inzoga kandi wewe imba azingene ikontrola akaguma ari dramati ntave kuri dramati abera ndiri pomoto nki ave kuri dramati abe bela ngo mutamara kumwita amazina mwishake ariko ngo mwamwita dramati ibana bayitwara neza abarajenga neza bayitwara fresh gari kuntu ushobora kuja mu karuga tanga bakugwana dramati turi mu kora bwati bana nabo waduhishije azo tubwira randire ntabwo rero ahubwo rero gituma ntayibabwiye makuru sindatoza neza aracari n'igifuzo nanje ibintu nafite icemezo rero neza najana kwijana ko nasohotse bari muri box bari mu box asikari mu professionnel turagoye ariko tuyindasigizo n'ibintu twigera tunanirwa Landi weekend turumvise ingene yagenze mu bisanga byinshi wararyohewe mu makarawo Manachimba ndyohewe weekend biteye sabure ndimesha mabo muzoze murama manga agenda abwira ibintu je nibone none ndimesha rero na witeguriye gute irende jo gutangura nyene weekend nditangura mu kwanza kenshi je mbamisa akazi kenshi bandushe
like muno musi urabona je misi mbandushe afite rendire yo hageze rendi mba ntangwe kuri amadeni wakoresheje muri weekend no pa weekend ya weekend je n'amafaranga yanje nkunda gukoresha cyane uri muri babandi basohoka turabona abantu twe dusobanura twikunde dusobanura dukunda kandi bakunda n'ibyacu kandi dushobora gusohoka ata consommation dukoze ariko tukaca gutembera tukora ingene gisagara cifashe uri umurundi w'umutima utegezwa kurara umenye mbene ububare bwose buraye bumeze sinububare apana no mutantahura nabi sububare uri umurundi w'umutima hajya umwene nk'umumenyesha makuru ngire tukwiye kubaho nk'abamenyesha makuru tukwiye kubaho mushobora kurara utazi ngene Burundi bwifashe Burundi ngene bwiriwe n'Uburundi ngene buraye amapolisi nayo cikorike si yo question umumenyesha makuru wewe uza kumenya ngene situation ingene utiza kwidocumenta utegeza kumenya kugira ama recherche ntawe ndimisho kamenya ati mu Burundi none bana uyu munsi vyire bimeze gute ku murango bwagorobeje gute buraye gute none uzomenya gute uryamye ntibikunda fora leo ngira imana ko ntajya bite hayo ukagenda kumenya utuntu ne rangiza ko kanitso sinavyo ati bijya bari bizanira iken ati bijya no mukamenge ati bijya bije umwana mukamenge ibi ndabizi ibyo twavita ibipaso ni bon rero tugira ninge natangura nande rero natugira dukineje nta kibazo je yacu voilà turakina uranta tu tuza turakuramo kamwe kamwe genre dupangura rero umuntu kagwako muri twebwe acavuga ikintu mu buzima kiri privé atari bwigera avuga hano nahantu ndakivuga ngaho for the first time twese uwo kagwako wese lana ariko kandi kinje nshaka kumenya ni societe agati mtoto akamengi kumenya kamengi ni mzoso kwa vama njuko la fois prochaine azwari nyama okay kandi hejuru yakora dutangura muzi dushobora yazwagize okay nandine batangura cyane ntangura tangura ni wewe sawa en fait okay mbega mbingi nanje ngire mbiguye awe kagwako atavuga iki biguye chuvuga iki n'abantu batari buke nanje ngira wewe bina wasikebo na chanza fasta ngakoma akavura mutana ni mbona kabagazarisha akavura ni gare sikaje ndagura ni gare akavura kariserie minu reka gufata amaboko abiri kwatisha mate oya kwanza hasisha kwagira mate yaba mfise kebo na chanza fasta ngakoma kompetarare d'accord oh Dieu merci none be udramatika umugenzi wawe ko nariyo numva wamutumiye muri muri Nega dramatique we Landry ari muri management sivyo muri management bajya rero banza kubaza manager ndabonye ikintu ngenda mubaze bera kwe sibonye ko ikigira bigira bigwe ntabwo basubiza birakunda continue hasi urarondera kandi byakwe rero kareke ni imikino wayikuye si imikino cyo umukobwa gatubeshe kwe natwe turaba boss sharande imikino mukamengiri imikino mukamengiri ukora gasubiza inyuma oya nene rega kari hejuru koko ni gakon imikino bega uramenga urayimenyereye okay Landry kindanzi yego yagenda umutarani Landry promoter umuganga Landry we minu Landry kirabi ndi muganga wapi mkamenge biriyo yari jamenda bibone nari nzibona madame tuzani madame ni twenge mukaya nije marama Landry kagira kagwe nachanza fasta nkakudoma ndavuga iki ibanga mvuga niriyo ndagowe bana ntuzi ko isingo ni ryo si banga babigi kwe wakwiye tubiri wama gomora kubaza kumbwira gomora kubaza gomora nzaka ntumwe gomorage imisosi yanyu mwe muramenga murabibangamiye aratwongesha
ndiyumvira ikintu ngana kotse ni jambo nangoye jenye araka nibazo ko atacitwa two turiterera mu araka rero Dramati yaririmbye mu ndirimbo ya ndirimbo iwe your man araka mugena nakumvise muri no minsi bazijyanye imyaka imaze ngo amavuta wisiga urabona ko nakumvise ubuva yagiye cyose amavuta your man singo Mana ko kamoto moto kamavuta wisiga nazama navyo mwari muzika ko yavuga ujya ndaya ndayiririmba nakora kandi bangaye bakazi ni wewe abo ni bakibakazi manje ndirimbira tesa kiya bafise kebo na chanza fast berari karadukinira fosa akuramo inzu hasi man hejuru ni hari muhanyo nshaka gutsaguza ni nshaka berari ndaguhingura iyo randira cyangwa ngo urande kugira ngo ndagusabye mwaje akabwira randira mani rihangana atari umurongo utarakogwako iyo hejuru nawe ukora ko umurongo wazo ushaka wanda ukoreko yanga bagabo anakonda berazi byivutse hangama urumva je iyo ngize neza ewana mengo ni kibazo mami Yesu wambambi mbiga sasa bazo muri tena sasa ndikwibaza wewe amatariki again baje gute sima ndako muze muri documenta Jesa ko yarumenye rero muri rindi abamuronde Scott niko natrisha Aribira tugira gute uratora ni gute umana na technique dushiramo biva gutora iko dutora umusozi wa Kilimanjaro c'est notre jour Laila Dandria turitse nga birabaye ni jewe bibaye kure urisiri ko je bitambaye birabaye ni jewe bibaye kure urisiri ko bitambaye ko none oyo nde on peut faire ça yebeso baba mukombara babani abo muko tujya go uza digiza babone oya Landre tubinyarutse sharandre byose andi banyonga ibintu egaranto agakuyeyo ngo twakavuyeyo nyaferi wane finito ndagashika avye ngo soma system sha afite kara kabembereza kugira kaze kumenya nuko kapfu zoduka muri Top TV karasubiye inyuma shamba umu jewe ndumu nyukama ntabwo kubesha aha nyene kuri kose inganga rimwe utarigera uvuga abantu batazi yego kandi nta kubesha nanze twese tuzotohoza tuzabashara ningwa nkawe abantu batazi ntubesha abantu ikintu batakuziko kandi urumva ibanga nyari seriye abantu batanzi yego twavuze ibanga ngora ndi kumota somo kunzu jamais just ibanga iryo turajyana kandi bazi ibanga nuko ngize nkuko murambisha ushaka kuvuga ibintu byanje aje ndumutananirwa yo niko nigeze niko ikina tamu numwazi niko nigeze kumutwara umusheri bari kandi agashavura wamagana biga twagera
cyane nta munsi wa mutwe dushobora ariko nabonye ko yashavuye wari gizishaka bon sinabizi ndabishaka ahubwo byanguye ko tu umukobwa yakunze wewe Tome Shopoka nawe uvuga tuvuga wabwiye umve kumbe kandi rero ahubwo bibazi kiri mutazi umukobwa nyine umukobwa nyine uranze umukobwa ni baciba bagira bavyarana hajya vyagenze uko bajya mwana rero umwana bavyaye rero hajya mwana ashobora kuba ari wiwawe cyangwa wa bari tumadora twese ati ni wa bari hajya 50% ni bari 50% ni rambu turamenya turindiriye kure turabe hajya asa na wewe minushe abandi bavuga asa na bari none wumva aramaze kuvuga ko asa nawe ujya mupete n'umugangster nkarandira promoter ariko kandi bari mwabibonye nawe promoter yari umusheru yiwe official ivyo birabuze ko amaboko azera yiwawe umenya ko gatama maraso twamupimye abanga yari duhaye uwo mwana ni wabari ariko ba en fait cyo kintu cyarigeze kuba ariko gisenda bizi ahubwo ndavyibutsa ahubwo nari ndabizi ahubwo bari yaposinze kuri FB yandikate imisi twabanye n'ijya nyine harageza umwe afata inzira yiwe umwe afata posting umukobwa umwe afata inzira yiwe yebe ni kwetu zinanye twebwe atamwe cyenda mwandike niko ramutuka uri umubona ashaka kumara amazi umukobwa umara amazi kuri Facebook mwana akunda neza nacyo umukobwa naramukunda ico gihe naramukunda ntaca mbabara kungene mbona umwana ariko ararira akamuririra sinanje naramufiriye sinabwa namenyekane bamenye urandiri promote umwana umuntu ati tafati wa agumarira vraiment ama message agacha post ibaza ama message aiga musabye ngo mukobwa musabye ngo bashashira kuri film ndambye ati ndamwataka turatukana tutazinanye umva rero kumera umwana nyine aramukunda tu rero cyasanga nyine umwana yagutwa nyine aremera muzi kwemera kumbe imisi mikiyanza numva ngo yari asente yananikiana aho rero mu ranzi musanyene vyaraheze ni vyakeye yego safi ranzi tugushimiye cyane imana je muramvugishije ibintu bari none ndi bashawe je muze murano basindarondera amakuru ndashaka kuyarondera n'amakuru yuzuye tuzarondera n'igira ikibazo na kibi bero umukobwa mwiza n'ishura abakobwa kameze bi tugushimiye cyane merci beaucoup mbona gute je wakira n'uno munsi utero professionnel kurusha mbaje gute close let's talk misi yose yageze ibyo bintu tuva mu close ibyo abandi bamushaka heyo bakuze abaziki twashimira cyane makazi umukobwa ego vraiment arakaze naye nomuzigiri nasumu dada atovya ari top nebe byo kwa ajanga taravye nene byo kwa kumuvanga amawinda we abivuganye inzigo nabibonye nanzigo bro umukobwa mwiza asinzobe ajyaga atana kanavye ni mwiza cyane and felicitation kandi urandara tuvuga professor ibintu byose bimaze guca by'ibintu kandi jendi direct je abantu nobana nakora amakosa je baze baramba barako je ntanzigo abikora kubwo kubikora ndakwanshimira kwanza Big Fizzo Big Fizzo arazo kudukura amateka ifu basi naco umbabarira basi ndabisavye yego nibo Big Fizzo yarakoze amateka ryari yarakoze live rimwe ibintu byinshi byigisho uzogenda ubyumviriza sanga mutuntu twinshi narayiravye muvuga amabanga rero muvuga amabanga ibintu n'ibintu atigeze avuga yarabivuze okay merci beaucoup rero ibana yuba kandi abari hanze umushigikire muri legende aba barundi muri mu France muzogende ipari mushigikire umustar wacu hamwe n'ugende neza merci beaucoup Ange binushe na Land abinushe tuzokwamana we ni frere mani shimwe ko atabanga ryanje navuze ushaka kumenya yuko yaronse umusheni gawe abantu bakwifuza kumenya wa muhungu mubwire minu basinanje basi akinyishuza gukoda yo skotara twize mwarahiba nishura urafise umukunzi cyangwa uri single sindi single donc arasa umukunzi felicitation ndumye bakunze uri single ndabizi ngo jewe n'ijumba nishura kuvuza utari single uri umutipe imana felicitation umutipe arahiriwe kwe felicitation wewe
jewe none randi ndabwiye imbere ya kamera twabivuga inyuma ya kamera ikibandi cyo mugizaga ufise oya se ngina ubwira je sindi kibandu zoza wandi uramufise yego canke uramufise umukuru oya ntawe ngira ayi mwakoze cyane nanje twakunda cyane nzogora akari inyuma karahinda lendi zari mesha everyday mesha rero mwakoze gwana natwe twakunda cyane bizu